E, Ultrazvuk je metoda koja prikazuje sve mekotkivne strukture, znači sve osim kosti, sve strukture koje su smještene iznad kosti do kože. Cijeli taj prostor između same kosti, tvrdog vanjskog dijela kosti i kože, dostupan je raznim metodama ultrazvuka. Znači svi mišići, tetive, ligamenti, abdominalne strukture, živci, krvne žile, limfni čvorovi, mekotkivni organi kao štitnjača, dojka, sve je to dostupno ultrazvučnoj dijagnostici. Mi ovdje možemo ultrazvukom prikazati mekotkivne strukture, možemo prikazati vaskulature, takozvanim Doppler ultrazvučnim pregledom, možemo prikazati i kontinuitet živca, većih živčanih struktura, ne ovih sitnih, možemo prikazati sve zglobove, mišićno-tetivne ligamentarne strukture, cijelog tijela, abdominalne organe i tako. Upravo većinu toga što je ultrazvukom dostupno. Kontrast je supstanca koju mi u radiologiji koristimo da nam u nekim dijagnostičkim pretragama pomogne bolje prikazati neke strukture koje se možda ne vide dobro bez samog kontrasta. Kontrast se može aplicirati, odnosno dati pacijentu na više načina ili proguta takozvano peroralno ili se daje intravenski, odnosno u sam zglob intraartikularno. Mi u koštano-zglobnoj patologiji uglavnom možemo davati kontraste intravenski da bi bolje prikazali neke strukture, kako se one, da li su one pojačano vaskularizirane, da nam se istaknu iz okoline, ali uglavnom kod koštano-zglobne patologije dajemo kontrast direktno u sam zglob, pri tome raširimo zglobnu čahuru i možemo vidjeti sitne promjene koje nastaju nakon raznih traumatskih promjena samog zgloba, kad zglobne plohe više nisu u kontaktu jedna s drugom, nakon takozvanih luksacija, dolazi do oštećenja stabilizatora pojedinih velikih zglobova i te promjene su dosta sitne morfološki, ali izazivaju velike probleme pacijentima, dolazi do nestabilnog ramena, kuka, koljena, najčešće rame je, ali bilo koji zglob može biti nestabilan nakon iščašenja i to izaziva dosta velike probleme, a na običnom magnetu bez kontrasta, magnetnom rezonancijom se ne može dobro prikazati razlog pacijentovih tegoba. Zbog toga onda direktno u sam zglob apliciramo kontrast koji onda raširi zglobni prostor, to je uglavnom fiziološka otopina samo obojana sa malom količinom kontrasta i ta tekućina onda uđe u te sitne promjene koje postoje i jasno se mogu vizualizirati, vidimo mi, možemo lakše napisati nalaz, ali i ortopedi mogu sebi lakše prikazati te strukture i vidjeti što će dalje s pacijentom, kakav operativni ili konzervativni tretman će pacijent imati nakon toga. Kontrast je danas jedna moderna molekula koja ne reagira sa ostalim strukturama u organizmu, nego se kao zatvorena molekula izluči iz organizma putem bubrega. Bitno je da su bubrezi zdravi, ako nisu, kontrast će se teže izlučiti, taložit će se u bubrezima i dovest će do oštećenja bubrega. Zbog toga je bitno da su bubrezi zdravi, pogotovo kad se daju veće količine kontrasta, zato obično tražimo laboratorijski nalaz kreatinina koji će nam pokazati kako je stanje bubrega, odnosno da li bubreg dobro koncentrira i luči tekućinu i u ovom slučaju kontrast. Kontrastne molekule nešto malo veći proteini pa bi se mogle taložiti kad bubrezi ne bi bili u redu. Ali ako je pacijent zdrav, onda u principu ne bi smjelo doći do nekakvih većih reakcija. Pogotovo kontrast koji koristimo u magnetu, to nisu jodni kontrasti, znači nema alergije na jod. I jedine koje mi komplikacije znamo vidjeti, to je više su vazovagalne reakcije, to je više vezano uz strah pacijenta, jer ipak s iglom ulazimo u pacijenta i to naravno da baš nije najugodnije na situacija, pa možda pacijenti koji nisu dobro upoznati sa tim što će im se raditi, mogu osjetiti strah i paniku, vrtoglavicu i blagu nesvjesticu, ali to je najopasnije zapravo komplikaciju koju smo mi imali, koju ja u mom
višegodišnjem radu. Dugogodišnjem radu sam imala kao komplikaciju su te čisto blage nesvjestice koje se isto mogu izbjeći ako se pacijenta dobro uputi i s njim se u razgovoru mu objasni šta će mu se raditi, onda se i te komplikacije mogu izbjeći. Kontrast se maksimalno izluči unutar 72 sata. Što pacijent više pije tekućinu, brže će se izlučiti. Između 24 i 48, maksimalno 72 sata kontrast je izvan organizma. Unutar prvih 3 do 6 tjedana nakon operacije svježa je rana, pod artroskopija je to rijeđe naravno, ali ako je nekakav otvoreni tip operacije, onda ta svježa rana je kontraindikacija za magnetsku rezonanciju jer može usporiti cijeljenje, odnosno dovesti do ponovnog krvarenja rane sam pregled magnetskom rezonancijom. Zbog toga se izbjegava kod svježe rane. Ali kad jedanput rana zaraste, onda nema više razloga za odgodu, može se raditi. To je jedna od češćih komplikacija koje imamo kod pacijenta, jer ako ne može podnijeti zatvoreni prostor, onda mu je teže podnijeti i ove naše magnete koji su manji, otvoreni i nego što su neki klasični sa jako velikom gentrijem, tim velikim bubnjem. Ali ako pacijent ne može podnijeti zatvoreni prostor, onda je to problem. Samo uglavnom pacijenti imaju strah od zatvorenog prostora koji se može ublažiti eventualno nekim blažim sedativom ili razgovorom ili tako. U svakom slučaju moja preporuka probati ući u magnet, bez obzira ako je čovjek klaustrofobičan, uvijek dobi pumpicu u ruku koju stisne, iste sekunde se pretraga završava, pacijent izlazi van. Kod klaustrofobije nije svaki pregled magnetskom rezonancijom isti. Ako radimo glavu ili vrat, onda smo cijeli u zavojnici i to je malo neugodnije za podnijeti jer je uski prostor, ali recimo magnetska rezonancija koljena je puno lakša jer pacijent je praktički većinom tijela vani i onda lakše diše u jednom prostoru i to je lakše za podnijeti. Tako da ovisi o tome koji dio tijela snimamo, isto je bitan. Pa po literaturi je to možda 0,1 do 1%, ali to više kod kontrasta koje je jodno kontrasta koji koristimo kod CT-a. U magnetskoj rezonanciji gadolinijsko kontrastno sredstvo ima mali postotak alergijskih reakcija. Ono što je više reakcija ako bubrezi nisu zdravi, onda može doći do progresije već ranijeg oštećenja. Ali ako je bubreg zdrav, onda nisu dokazane nekakva oštećenja bubrega. Tako da alergijske reakcije su vrlo rijetke. Artrografija je metoda gdje se kontrastno sredstvo aplicira direktno u sam zglob. Može se raditi sama artrografija, znači uz klasične, nakon aplikacije kontrasta se rade klasične rentgenske snimke, CT artrografija nakon toga da se radi CT, odnosno mi ovdje radimo MR artrografiju nakon aplikacije kontrastnog sredstva u sam zglob direktno. Radi se magnetska rezonancija, znači post kontrasta, nakon kontrasta. Kontrast se daje, kao što sam rekla prije, direktno u zglob da bi se proširio zglobni prostor i bolje vidjeli te sitne promjene na stabilizatorima ramena. Tu se toliko ne vizualiziraju tetive i mišići, nego baš ligamenti, odnosno sami stabilizatori, taj labrum hrskavični samog velikog zgloba. I to je baš indikacija za magnetsku rezonanciju nakon kontrasta sredstva, znači MR artrografiju. Artrografija koriste vrlo malo kontrasta, naime nama je bitno da stavimo tekućinu u zglob koja je tek diskretno obojana, znači koristimo fiziološku otopinu i kontrast koji je razrijeđen u omjeru 1:200. Mi uzimamo u špricu od 20 ml, dakle 0,1 ml kontrastnog sredstva, to je stvarno jedna mala kapljica koja se razrijedi i mi više trebamo tekućinu dobiti da bi proširili zglobni prostor koja mora biti obojana kontrastom da bi se dobro vidjelo. Ali su količine kontrasta minimalne. Kontrast nije dokazano da bi bio štetan. Ono što je eventualno štetno za zglob, to je davanje lidokaina, odnosno nekakvog sredstva za nekakvog anestetika samu zglob. Zbog toga mi izbjegavamo stavljanje anestetika u zglob, jer
on je pokazao po nekakvim navodima iz literature da može ubrzati degenerativne promjene samog zgloba, ali kontrast ne. Tako da pacijent u principu ne dobiva nekakvu anesteziju, dobiva lokalno pa samo pošpricano sprejom po koži, ali ne dajemo niti pod kožu injekciju jer opet moramo ubost pacijenta i taj ubod sam po sebi je neugodan, znači mi izbjegavamo jedan ubod, imamo samo jedan koji idemo direktno u zglob. Kad govorimo o koštano-zglobnoj patologiji, onda po nekakvom algoritmu pretraga prvo idu standardni radiogrami u 2 projekcije i nakon toga, ovisno o tome kakav je nalaz na radiogramima, se radi daljnja obrada. Da li ultrazvuk, da li CT ili magnetska rezonancija kao metoda koja ima najveću osjetljivost i specifičnost i najbolje prikazuje mekotkivne strukture. Magnetska rezonancija će prikazati većinu struktura svih mekotkivnih, vaskularne, neuralne strukture, mišiće, tetive, ligamente, sve u samom tijelu, u samom zglobu. Ono za što je malo insuficijentna, to je vanjski dio kosti. Unutarnji spongiozni, spužvasta meki dio kosti je domena magneta. Nijedna druga metoda neće tako dobro prikazati edematozne promjene, limfatičke promjene samog unutarnjeg dijela kosti. Ali vanjska tvrda kost daje nam ispad intenziteta signala i to nije domena magnetske rezonancije. Zbog toga, ako je pitanje koštane traume ili nekakve promjene samog kortikalisa, bolje je prvo napraviti standardne radiograme i onda vidjeti o čem se radi, jer ponekad za kost je i bolje raditi neku drugu metodu, a ne magnet. Jer sama kost se ne vidi dobro, ona je u svim sekvencama laički rečeno crna, znači ispad intenziteta signala i ne možemo ju analizirati dobro. Ali sve drugo je superiorna metoda. Magnetska rezonancija koljena traje oko 20 minuta. To je ono standardno, naravno, ako uvijek gledamo, zato nam je dosta bitno da imamo nekakvu informaciju o pacijentu. Kad bi pacijent imao povijest bolesti od specijalista bilo bi idealno, ali barem onda par rečenica da znamo šta radimo i zašto, na što da obratimo pažnju. Ali standardni, onako takozvani normalni magnet koljena bez kontrasta traje oko 20 minuta. To je metoda koja jedina od danas poznatih radioloških metoda prikazuje hrskavicu, meniske, križne ligamente, znači sve strukture koje se nalaze unutar koljena, koje su stabilizatora koljena, koje se vrlo često ozlijede prilikom sportskih povreda, koje se oštećuju tijekom života, pa kod degenerativnih promjena su također prve na liniji oštećivanja i zbog toga je magnet koljena definitivno, magnetska rezonancija u dijagnostici koljena je dominantna pretraga, jer sve strukture koje su unutar samog koljena nisu vidljive ultrazvukom i ultrazvukom može vidjeti mišića i vanjske strukture, znači iznad kosti do kože, ali glavne strukture koje su povrijeđene i patološki promijenjene su uglavnom unutar koljena, a to je domena isključivo magnetske rezonancije. Magnetska rezonancija ramena traje malo duže, koju minutu duže, ali ispod pola sata, znači 23-25 minuta, ovisi. To ovisi i o konstituciji pacijenta, pogotovo kod ramena je to treba staviti zavojnicu na rame, širi pacijent, uži, dosta je to dok se namjesti, pa to može malo koju minutu dodati i malo je nezgodnije namjestiti pacijenta nego koljeno, jer je tako anatomska građa. Definitivno gdje je apsolutno indicirano raditi magnetsku rezonanciju, to nakon luksacija ramena uz zgloba, kod sportskih povreda, kad postoji sumnja na oštećenje stabilizatora ramena, magnetska rezonancija je jedina metoda koja će to pokazati, jer za hrskavicu i za unutarnje strukture to je jedina metoda koja ih može dobro vizualizirati. Kod oštećenja tetiva, rotacijske manžete, magnet je također dominantna pretraga, s tim da se kod tetive se mogu pregledati i ultrazvukom, ali je to subjektivna pretraga, znači mora biti ispitivač onaj koji se time bavi, ali može donekle te strukture vanjske prikazati se i ultrazvukom, dok magnetskom rezonancijom sigurno se taj unutarnji dio kosti i te unutarnje strukture u zglobu jedino mogu vidjeti.
i naravno nakon aplikacije kontrastnog sredstva artrografija kod opetovanih luksacija i nestabilnog ramena metoda izbora su. Isto traje ispod pola sata, nekakvih 25-26 minuta. To je pretraga koja će isto prikazati i degenerativne promjene i upalne i neke kronične promjene, također i razvojne anomalije. Kod sportskih povreda, kod luksacija ramena, kuka, kod nekakvog škljocavog kuka, kod kuka koji preskače, kod nelagodnih osjećaja, kod bolnih prepona, to je apsolutno metoda izbora. Za degenerativu dobro je prvo napraviti standardni radiogram da se može lakše usporediti, jer takve promjene magnetskom rezonancijom su jako izražene. Vidi se jako puno natečene kosti, izljeva, tekućine u zglobu, puno više nego što bi očekivali. I onda ako nemamo standardne radiograme, možemo se naći u dilemi o čemu se radi. Zbog toga kod zdjelice je dosta bitno da prije postoje standardni radiogrami. Kod nekih ovak, pogotovo degenerativnih stanja. Ali kod trauma, kod instabiliteta i bolnog kuka, apsolutno metoda izbora je magnetska rezonancija. Kod ozljeda, kod trauma, nakon istegnuća, uganuća gležnja, za pitanje ligamentarnih struktura, opet nakon iščašenja za pitanje instabiliteta, onda se radi nakon aplikacije kontrastnog sredstva u sam zglob. Kod degenerativnih promjena, kod tumorskih promjena, kod mekotkivnih, kada je bolno stopalo, sumnja na nekakve ganglione, neurome, mortoneurom, metoda izbora je magnetska rezonancija. Kod svih patoloških stanja, znači što su kod trauma, s tim da ako postoji trauma, ako baš je netko pao ili udario se, onda je stvarno poželjno prvo napraviti standardni radiogram. Da se vidi ima li prijeloma ili nema. A onda ako je prijelom, onda se u jednom smjeru ide dalje obrada koja isto uključuje magnetsku rezonanciju, ali drugim algoritmom nego ako koštane traume nema. Tako da kad god netko padne, onda ipak dobro napraviti prvo standardne snimke, dvije projekcije i onda nakon toga magnetsku rezonanciju. Više se podataka dobije.